poštovani gosti, hvala što ste došli danas da prisustvujete prvoj tribini, javnoj tribini Udruženja Podunavska konfederacija. Možda ste vidim da ovdje ima i naših članova, ima i ljudi koji su prvi put danas sa nama i to nam je drago. Hvala na interesovanju. Ovu prvu tribinu posvetit ćemo istoriji, nećemo ulaziti toliko u dnevnu politiku, mislimo da je možda trenutno i rano da o tome govorimo, ali govorit ćemo kakva je to ideja Podunavske konfederacije. Obično kad nas ljudi pitaju ko ste vi, mi kažemo Podunavska konfederacija i ljudi pitaju pa dobro šta je to? Kao, uglavnom 99% ljudi nisu nikad ni čuli za taj pojam ili su mislili da smo ga mi mislili. Međutim ne, ovo je jedan pojam koji se spominje još od... Sad ćemo naći neke korene, verovatno i pre 19. veka, ali danas ćemo najviše pričati o onome kako je to bilo u 19. veku i malo ćemo izaći u 20. Što ne znači da ove stvari nisu aktuelne i u 21. zato se njima i bavimo. Predstavit ću naše govornike, znači mene možda znate, ja sam Luka Pošić, imam čast da budem za sada, nadam se dok me ne smene, predsjednik ovog udruženja. Tu je Zidan Bogdanović. Zidan Bogdanović, on je, ako se ne vara, master istoričar. Master istoričar, master filolog i da tu stanemo. Tu stanemo i on je naš generalni sekretar i tu je i prijatelj našeg udruženja, jedan od osnivača, ali trenutno nije član, ali je prijatelj Danilo Filipović, apsolvent istorije. Da bih želeo pre svega da iskoristim tu priliku i kao predsjednik da možda ja prvi izložim šta sam htio da pričam, pogotovo što je to jedna tema koja možda među našim istoričarima srpskim i nije tako popularna. Sad pričat ćemo ovdje zbog čega, malo možda i kontroverzan, možda verujem da će biti možda i nekih komentara koji nisu tako pozitivni, a ja ću vam pričati o tome ko je prva osoba koju znamo da je izmislila koncept Podunavske konfederacije. To je, ako ste čuli, Lajoš Košut. Neko je čuo, neko nije čuo. Ličnost koja se vezuje pre svega za mađarsku istoriju. Ako ste ga učili u Srbiji, čuli ste za njega možda u 3. razredu gimnazije, ako se ne varam. Se spominje u osnovnoj školi, mislim da se i u osnovnoj spominje. U 7. razredu, a većina su čuli ili zaboravili, su zapamtili jedinu njegovu izjavu sa mačem koja se spominje, ali doći ćemo do toga i ja bih želeo, ako mi dozvolite, da počnem sa jednom biografijom. Sad neću reći kraćom, jer sam ja opširan čovjek, ali sa biografijom Košuta Lajoša i on sa akcentom na to zašto je tu interesantno za Podunavsku konfederaciju, za ovo o čemu mi pričamo. I počet ćemo, naravno, kao sa svakom biografijom, počet ćemo sa rođenjem čovjeka. Košut Lajoš rođen je 1802. godine u mestu Monok u županiji Zempljen, u tadašnjoj kraljevini Ugarskoj, koja je bila deo Habsburške monarhije. Njegova porodica je bila protestantske religije. Smatra se također da ima slovačkih korena po ocu, što je isto ovako za našu konfederaciju možda interesantno. Spadao je u niže plemstvo, što znači da je njegova porodica bila, iako imao plemičke privilegije, morali su da rade, znači da se izdržavaju svojim poslom. I za njegovu ličnost interesantno je da se kaže da on nije pridavao pretjeran važnost tom porodičnom poreklu, govorio je da jedna korjača ili kako se zove zmija je starija od čitave njegove porodice. Tako da nećemo toliko ulaziti u njegovo porodično poreklo. Bio je po zanimanju pravnik, odnosno advokat, završio je i već u radnom životu on se zgrozio tim, da kažemo, feudalnim društvom tadašnje Habsburške monarhije. Recimo, jedan kao mlad čovek prisustvovao jednoj sceni u kojoj je jedan plemić došao, kako se zove, bila je zima, bila je hladnoća i plemić je doveo jednog, bila je guska u reci i plemić je hteo da se guska izvadi iz reke, ali toliko je bilo hladno da ni pas nije hteo da uđe. Čak ni lovački pas i njemu je bilo strašno da uđe. I onda je plemić naredio jednom seljaku koji je prošao, rekao, ajde seljaku, ti mi izvadi gusku.
I seljak je morao od straha da uđe u taj len gde i pas nije hteo da uđe i da izvuče tu gusku napolje. Tako da iz toga to je košut prisustvovao i je čuo, bilo je u tom selu gde on živo, on se užasnuo, rekao je kao, gde mi živimo, kako je to društvo da su ovakve nepravde među ljudima. I isto ga je jako, pošto je bio mlad, uticao na njega da je već tad, kao mlad čovjek, odlučio da promeni sistem, odlučio da živi u jednom užasnom svetu. I kako je bio dobar advokat, sad ću ovdje malo da stanem, da vam ispričam uopšte kakva je bila državna situacija. Znači, čuli ste svi za Habsbursku monarhiju, za Austrijsko carstvo, to pretpostavljam. Znači, mi sada govorimo, negdje u prvoj polovini 19. veka i državno-pravna situacija tog carstva nije baš bila jasna. Ona se sastojala od mnogo raznih provincija, kraljevina, kneževina, vojvodstva. Svi su imali istog vladara, to je bio Habsburški, u tom trenutku Ferdinand, Habsburški car, ali on je u tim raznim državama i provincijama imao različite titule i različit nivo, da kažem, samouprave su imale te razne. Jedna od njih je bila i Mađarska, odnosno Ugarska, u kojoj je taj Ferdinand Habsburški imao titulu kralja. I on je u suštini nije ni dolazio u Mađarsku, uglavnom je vladao iz Beča i vladao je apsolutistički nad tom Mađarskom, preko svojih plemića i preko svojih kancelarija i preko tada svemoćne ličnosti. To je bio kancelar Metternich, isto Nemac iz Beča, koji je bio veliki apsolutista, ko se seća Napoleonovih ratova i to sjećaće se da je Metternich tvorac ideje svete alijanse, da je njegova ideja bila da monarsi treba da pomažu jedni drugima, da svuda suzbiju revoluciju i ljudska i građanska prava. Eto, da zamislite kakva je to bila država u kojoj se sve to dešavalo. I jedan grof, koji se zvao grof Hunjadi, ali nema veze, nije ni u porodičnom poreklu sa ovom Janošem Hunjadijem, samo je imao to ime. On je zapazio košut Lajoša i onda ga unajmio ga je u suštini da, pošto je to plemića mrzelo da ide u skupštinu, onda da košut Lajoš bude njegov predstavnik u skupštini. To je tad bilo uobičajeno, da on dolazi, pošto su u tom gornjem domu sedeli samo plemići, onda umesto njega bi došao košut Lajoš i on bi kao glasao kako mu ovaj plemić kaže. To je bila neka ideja. Međutim, kada je stigao košut Lajoš kao njegov predstavnik, on se začudio koliko u stvari ima u toj skupštini liberalnih političara koji imaju neke moderne, napredne ideje, ali za koje narod ni ne zna da se o tome diskutuje. Pošto, pre svega zbog cenzure, zato što cenzura nije dozvoljavala da do naroda stignu te ideje. I košut Lajoš se onda, pošto je hteo da ljudi saznaju za to, on je izučio stenografiju, odnosno brzo beleženje reči. Tako da on zabeležio te govore i počeo da ih štampa i deli narod. Tako da, u suštini, jako brzo je narod čuo o čemu pričaju u stvari ti liberalni političari i čak šta više Košut je voleo da ulepša te govore, pošto je imao stila, da bi narodu to bilo još nekako primamljivije, da bude simpatičnije. Naravno, cenzura, čim je saznala šta se dešava, i Dvor, Bečki i Metternich, oni su zabranili te izveštaje iz skupštine i onda se on dosetio, nije da ni to mrzeo, da unajmi gomilu obični kao pisara, prepisivača, kao neku, ajde da kažemo, resarsku školu je napravio, koja je prepisivala sve te lepe govore iz skupštine, koje on naravno još ulepšavao, pošto je bio ovako talentovan da već je tad imao smisla za politiku, tako da je opet to sve nekako stiglo do naroda, te poslaničke debate i na kraju, naravno, šta je uradila vlast, što u današnje vreme bi verovatno negde bilo slično, oni su ga onda jednostavno optužili za veleizdaju i osudili su ga na zatvor. I to vrlo su, mislim da su mu odvalili jedno 4 godine, sad piše mi ovde koliko, ali tad nije bilo šale, znači on je, pošto je suprotstavio se caru, nije radio kako su mu rekli, on je bio u to vreme, da, 1837. optužen za veleizdaju, osuđen na 4 godine tamnice. I šta više, sa njim je bio u zatvoru još jedan čovek koji je bio popularan, zvali su ga Mađarski Noje, zato što u Mađarskoj su često bile poplave, a taj čovek je izašao na onaj seobi na neki čamac i onda je izvlačio ljude i životinje iz vode, ali on je isto bio. I on je bio liberal i onda su obojica strpali i na kraju stvar nije uopšte smiješna jer taj drugi čovek
toliko je bio mrak u toj tamnici da je on za 4 godine izgubio vid. Tako da baš je bilo brutalno. Mi ovo danas se zovemo da je autokratija i to je malo dete prema ono šta je tad bilo. Bilo kako bilo, šta se desilo? Dolazila je jedna fina žena po imenu Tereza Meslenji. Ona je čula za Košuta i htjela je da mu pomogne, ali oni se zapravo nisu poznavali. Ona je samo čula da on postoji, da je u zatvoru. I onda mu je htjela da mu donosi knjige i tako, da njemu ne bude dosadno, a oni čuvari zatvora su rekli, pa ko ste vi, gospođe, ne možete vi. I onda on je rekao, pa znate kako, ja sam verenica od Košu Plača. I oni su rekli, ajde, ako ste verenica, onda može. I nju su pustili, iako zapravo sve oni nisu znali, ali oni su se